ku isabato nibwo Papa Francis yahuye na perezida wa Singapore Tony Tan Keng Yam wari uherekejwe n'umugore we. Nubwo hari hashize imyaka 35 habaye ububanyi bw'amahanga hagati y'ubutaka bwera na Singapore, ni ku nshuro ya mbere basuranye bikozwe na perezida wa Singapore. Abayobozi bombi baganiriye ku mubano mwiza hagati ya Vatican na Singapore ndetse no ku bufatanye hagati y'itorero na leta. Banavuze ku by'ihindagurika ry'ibihe ndetse no ku bidukikije. Nyuma yo guhura, perezida wa Singapore yahaye Papa igishushanyo kiriho amajaride ya Singapore kandi yamuhaye n'igitabo kirimo indabyo zo muri icyo gihugu. Singapore ni umujyi w'amajaride. Francis nawe yahaye perezida umudari w'amahoro. Yasobanuye ko usobanuye guhura kw'abandi bakuru ba za guverinoma zo ku isi yose mu guhuriza abantu hamwe. Ubutumwa bw'amahoro hari icyo umudari usobanuye gikomeye niko ntekereza. Papa kandi yahaye perezida Tony kopi y'urwandiko rwa Gishumba yise Laudato Si. Inama bagiranye yabaye mu ncamake kandi abayobozi bombi basezeranyeho babwirana ngo murabeho kandi bishimye.